Fi stqarrija x-Shadow Minister tal-Ġustizzja Jason Azzopardi qal li nhar it-Tnejn li ġej se qed jiftaħ proċeduri legali ta' libel kontra l-Ministru Owen Bonici dwar gidba li vvinta dwaru u kummenti li vvinta li Jason Azzopardi qal fil-konfront ta' Zarjan Vassallhom. Din hija gidba mill-bidu sal-aħħar u għalija Owen Bonici se jkollu jwieġeb fil-qorti saħaq Jason Azzopardi. Ix-Shadow Minister Jason Azzopardi qal li Owen Bonici u l-aktar gvern korrott fl-istorja li jifforma parti minnu tant jinsabu disprati u darhom mal-ħajt jiddefendu lilhom infushom minn kull forma ta' skandlu li qed jerreq lil dan il-gvern li issa lanqas qed jemmnu lill-Awditur Ġenerali u qed jivvintaw affarijiet li l-Awditur Ġenerali qatt ma qal. Jason Azzopardi qal li tant kemm l-Awditur Ġenerali ma sab xejn fil-konfront tiegħu li d-deputat Laburista Michael Falzon fetaħ attakk aħrax kontra l-istess Awditur Ġenerali wara li ħarġu żewġ rapporti x-xahar li għadda. Issa wara li ġie konfermat li ma ndaħal fl-ebda deal, kontrarjament għal dak li għamlu Joseph Muscat u Konrad Mizzi fl-iskandli ta' Cafe Premier u tas-sokar tal-Azerbajġan, Owen Bonici u l-Gvern bdew jivvintaw affarijiet illi rapport tal-Awditur Ġenerali fl-ebda ħin ma jgħid. Dan minbarra li l-ipokresija ta' Owen Bonici toħroġ mill-fatt li fil-waqt li jkumminta l-ewwel li jitbissem quddiem il-kameras biex jikdeb fuq ħadd ieħor, 15-il xahar wara l-Awditur Ġenerali sab li qed tinkiser il-liġi fid-deal tal-Gvern mal-General Workers Union għall-kirja tal-Belt Valletta, Owen Bonici għadu maħa l-ebda passi dwar dan u l-Ministru tal-Ġustizzja mhux biss qed jisfida lill-Awditur Ġenerali iżda qed iħalli lil min jikser il-liġi.